bose uyu munsi duhuriye hano turi benshi. Amaso yanje ko arareba hirya no hino kugeza biri epfo, bikantangaza cyane kubona ukuntu iki gikorwa gishaka kwitabirwa n'abantu bangana batya, ariko kandi cyakorerwa mu isuku ringana ritya, mu buryo bumwe n'ubundi. Urebye rya joro ryo mu Gatumba ndetse n'umunsi wakurikiyeho igihe twahambaga abantu, ukareba n'iyi sale turimo, wahamya kimwe na Daniel mwavugaga pasteur, kuko Imana ari zigenga amateka. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Icyo ciki rero ahangaha nshatse kubaganiriza kubera yuko natumiwe kuza kuri uyu munsi hashize imyaka 20 kugira ngo tubane hano muri uyu munsi, ariko kuri nje bisobanuye byinshi cyane. Yego sinari mu nkambi rya joro, ariko kandi nasaga n'urimo, kuko mu bantu bamwe twiriranywe ku manywa kuri hotel na nabakiriye ni delegation twarimo tuje gucura abantu. Bukeye bwaho twaraye Bukavu dutashe twujuje gutaha kw'impunzi. Igihe twagarutse nasanze bamwe mu bo twari twatandukanye umunsi wari watambutse, indumbi zabo ziri aho ngaho. Murumva mu buryo bumwe n'ubundi ndasa n'uwari ubarimo. Ndetse ndibuka turi Bujumbura, hari igitekerezo nagize cyo kuja mu nkambi. Umugabo twari ko muri Nord Kivu angira inama ati reka tureke gufata iyo risk. Bishoboke ko nagendagayo kagoromberezayo, wenda ibyo byari no kuhansanga. Iyo ntekereje ibintu byabaye mu Gatumba n'uburemere bwabyo, mwakoze neza abavandimwe, abana bacu batanze ubuhamya bukomeye cyane, n'abandi batashoboye kuvuga. Nibwira ko ririya joro n'uriya munsi ari mu minsi mibi ku isi wenda umuntu azahura nayo. Birashoboka ko nta wundi munsi mubi w'umwijima w'umubabaro uzangana no mu Gatumba. Reka nshimire abadutumiye, Madame Présidente, mwakoze neza cyane gutekereza kudutumira. Nshimire n'abandi mufatikanya abamambara ba comité exécutif ya Fondation Gatumba, abamambara ba board cyangwa se le conseil d'administration ko tubivuga, abamambara ba board na exécutif mu nzego zose
federal no ma État b'amahoro Peace Association. Mwakoze neza gutekereza kudutumira kuri uyu munsi w'urwibutso imyaka 20 ishize. Mvuye muri Congo, mbese ntuye muri Congo izi minsi ndi hano. Congo nico gihugu cyacu murabizi, hano turi mu gihugu kitari cyakavukira. Rero kubana namwe hano bisobanuye ibintu byinshi cyane. Sinjenje nyine ni kimwe n'abacu bari Kinshasa, Igoma, Lubumbashi, Bukavu, mu misozi wacu n'ahandi hose ku isi. Byabaye byiza ko tuza ngo dufatikanye bwa mbere hashize iyi minsi ingana gutya. Hari abashitsi twabonye hano, ndibwira ko aruje gusobanura mu Cyongereza. Nabo turabashimiye, umuntu wa represente ibiro bya gouverneur n'abandi bantu bose. Hari abavuze mbere yacu, ari abavoka nka Innocent cyangwa se Maître Dominique Menge, Jean Paul n'abandi bakurikirana iki kibazo bugufi. Abo bose twishimiye kubana nabo muri uyu munsi. Amakuru yo mu Gatumba ndagenda nyagarukaho. Ikiganiro canje kirafata umwanya w'ibyabaye, umwanya w'ibihari n'umwanya w'ibizoza. Dore ko byagenze wenda kubana batoya batazi ibintu. Twari Kinshasa muri guverinoma, je nari muri guverinoma. Nari mfite umwanya mu myanya ikomeye, nabwo bwa mbere mu gihugu cyacu umuntu wo mu bwoko bwacu yagize uwo mwanya. Hari kubw'ubuntu bw'Imana, nibirya ijambo ry'Imana rivuga ngo ikura umuntu ku cyavu ikamwicaza hamwe n'ibikomangoma. Havuka ibibazo, kuko ibibazo turabisanganywe. Wakwandika amateka nta mwanya uhari, yavuga ukuntu ibibazo bya mbere twagiye duhura nabyo ku basogokuruza mu gihe bageze muri kiriya gihugu, byabaye bimwe byo kurwana n'inyamaswa. Il fallait dominer igihugu, kudominer comment dirais-je, les défis naturels. Inyamaswa ziryana, il fallait kuzidominer kugira ngo babone ukuntu baturahari. Nyuma nanone habaye ibindi bibazo by'abamahina tubyumva. Umwami w'abariya bapfurera tubana, abantu bacu bahangana nawe bikomeye cyane. Haje kuba izindi ntambara zagiye ziba muri Murere. Navutse muri 64, ndibwira ko ari ubwicanyi bwa mbere bugana ubwoko bwabaye. Mfite imyaka 60 muri uku kwezi. Murumva ko kuvuka muri Murere kugeza uyu munsi nibirya Yakobo yavuze ko iminsi yiwe yabaye mike kandi ba mibi. Ariko hagati yaho tugenda tugira intware zirimo abantu nk'abamushishi turabizi, n'abandi benshi. Hagiye haba imanza nyinshi henshi, abashefu nk'abantu bo Minembwe tuzi ba Karoje ba Mitabu bagereza kurwana ku bwoko uburyo bukomeye cyane. Ariko n'indondo yo hagati y'Ububembe cyangwa se mu Bibogobogo, n'indondo z'Ibuvira no mu Rurambo, niko Imana yagiye yegura abantu mu gihe cyabo barwana intambara zikomeye zo kugira ngo ubwoko bubeho. Kugeza uyu munsi dushobora guhamya birya Samuel yavuze ko Ebenezer, kugeza uyu munsi
imana yaraturokoye. Haje kuba intambara zikomeye zo mu rundi rwego rwa politiki, bashaka kutwima ubwenegihugu. Haza ibibazo by'ingutu bikomeye cyane. Habaga umugabo tuzahora twibuka, Gisaro Muhoza, imana iramuzamura imuheza ububasha bukomeye cyane akiri wenyine, ahangana mu by'amategeko n'abari bahari icyo gihe cya Mobutu. Akora ibintu bitazibagirana, kandi twese abatambutse n'abahari ubu tugenda muri nyayo ziwe cyangwa se mu mapa yiwe. Ibyo byose ko ndabivugira kugira ngo dukangurire abasore, generasiyo yacu isigaranye imyaka mike, nimbari myinshi, mugani Bibiliya ni imyaka 80, donc imyaka 20. Ariko nyuma yaho mwebwe muteraniye n'abandi bataraha, umenye ko buri gihe cyose imana yagiye izamura abantu bakarwana intambara z'icyo gihe. Turacyari ko tuzirwana hamwe namwe ubu, ariko igihe tutazaba tugihari muzabe muri abagabo n'abagore bo guhagarara kuko mwabigaragaje uyu munsi n'ibyahavugiwe aha ngaha byo guhagarara ku bwoko kugira ngo tutazarimbuka, kandi nyine ntituzarimbuka. Ivile ya Phoenix, usomye amateka yayo, bivugwa kuko mu myaka 300 mbere ya Yesu yigeze ku bwoko, ugize ubushakashatsi wabubona, bwabayeho, ariko bigeraho imyaka 1000 irenze ubwoko mysterieusement mwibanga burashira buribagirana. Ni ibintu wasoma, ariko ubwoko bwacu bw'abanyamurenge buzagumaho, buzahoraho, buzakomera kubera imana, ariko kubera natwe ubwacu gufatikanya. Nyuma Gisaro simbitindaho, habaye abandi bagabo imana imujanye abantu bari yunamiriye. Ndibuka nari umwana funzi ikaremi, twari mu nzira tuja muri Byura, biravugwa ku radio, tugenda tubabaye cyane, ariko haba ikiriyo twagendanye imyaka myinshi. Byaje gusaba imyaka 16 kugira ngo tubone undi muntu uja mu rwego national muri institution uyagiye muri guverinoma. Ariko hagati yaho nanone imana iguma gufasha abandi bari bahari, ni ba Mutambo, ni ba Rugama n'abandi benshi. Ntavuga aha, hari abarwanya intambara mu makampus ikinshasa, hari abandi bahuye n'ibindi bibazo, bamutwi Buvira, barukenurwa Ifizi. Abantu barakora babaho bigoye. Muri iyo myaka yose ukuye muri Murere haje gupfa abandi bantu henshi, kuri Kirumba, Ikabera, mu Rweba, mu Kamanyora, Imbujimayi, Irubumbashi, Ikinshasa, Ikamina n'ahandi n'ahandi. Suko abo mvuze ari bo bapfuye gusa, duhora dupfusha ababyeyi mu rupfu rusanzwe, ariko abo mvuze ni ahantu hapfiriye abantu bacu bazira uko dusa, uko imana yaturemye. Afite abantu batwica ni ngaho bakondana imana kuba yaraturemye uko dusa, bakabona icyaha mu mana, bati ni kuki bari abantu babaremye basa kuriye, reka tubamareho. Mbese iyo batwishe muri ubu buryo si jenoside gusa baba bakoze, ariko baba bakosheye, baba bacumuye no ku mana. Iyi date yo mu Gatumba ya le 13 twagaruye kuri le 10 square, impamvu zasobanuwe, ni date, ni umunsi ukubiyemo izo mpfu zose navuze.
niko tugomba kubifata. Sinabantu bapfirimbuje imaye bafata idati igihe bapfuye, Irubumbashi nuko, mu Rweba nuko n'ahandi. Ariko byabaye ngombwa, ribwira kuko turi mu bambere batangije iyi commemoration i Kinshasa muri 2005, umwaka wa mbere ushize. Byabaye ngombwa ko haba idati imwe ku isi. Mu nda y'iyo date hakuyemo ari amadate yandi yose. Mu gihe twibuka abantu bapfuye mu Gatumba uyu munsi, muze mwibuka n'abari abandi bose bapfuye bazira uko Imana yaturemye. Ibyo navugaga bisubiyeho buke, nuko noneho muri iyo gouvernement biba ngombwa ko haboneka mission. Nije wari ukuriye iyo komisiyo yo gucura impunzi. Urabona ko abakongomani bari muri biriya bihugu byose 9 by'imbibi duhanye imbibi, dufata decision muri gouvernement. Ariko kubera nyine kuko yarinje wari ubishinzwe, mpitamo kuvuga ngo dutangirire mu gihugu cy'u Rwanda ci Burundi kugira ngo impunzi zihari zizatahe z'abakongomani barimo bene wacu, noneho bizakomeza ahandi. Kubera impamvu y'urupfu rwo mu Gatumba, iyo programme yo gucura impunzi zose, mwumve consequence yari yafashwe ico gihe, kugeza uyu munsi yarapfuye irahagarara. Ntabwo Kongo yigeze yongera gucura impunzi kuko byari byatangiye. Donc habaye des conséquences, des dommages collatéraux bikora no kuzindi mpunzi. Noneho dufashe urugenzi, nari à la tête y'idélégation nini, tugera mu Rwanda tuganira n'abayobozi baho, ariko tugenda n'Icyangugu. Twasanze ba Dr. Unyambo n'abandi benshi bari bahungiye. Abayobozi b'u Rwanda batwemerera kuko abantu bagiye gutaha. Tuvyumvikanaho, tuvyemeza nabo bacu baje no gutaha, ngo tuve mu Rwanda tuje Burundi, dufata indege tuje Burundi, ngo dushike duhura na President Ndayizeye, turamusobanurira. Nije wari uyoboye delegation, tumubwira ko abantu bacu bagomba gutaha. Tugirana inama umwanya muremure, hanyuma arabitwemerera. Abo bantu twahuye kuri hotel kwari uguplanifier abantu baje Buvira kuja guhura n'abandi, mbese kuja gutegura. Mu gihe twumvikanye tumaze kuzuza, bagendaga bukeye bwaho, nibwira ko barimo n'abagabo nk'aba Musafiri. Twasubiye Bukavu, mission accomplie. Ibihugu byombi bya mbere byemeye kuko abantu bacu bagiye gutaha, tujujujeho kandi dufasha amadate yuko abantu bagomba gusubiraho. Twageze Bukavu ni saa 9 za après-midi, 3h de l'après-midi, ngo dushike ku kibuga, tuja muri ville, turaryama, mbese turatarama, ngo habe mu isa 5 z'ijoro. Mwumve ibibazo bitaza byibagirana mu buzima bw'umuntu. Mu isa 5 z'ijoro, umuntu witwaga Buki yarayoboye, yari komando wa force terrestre, ingabo zo ku butaka bwa Kongo, arambamagara arambwira ati bene wanyu ko barabatwika ubu nyine ko barasha. Ati uvuze gute? Arabimpamiriza. Novuga gute? Murirwa uburyo complètement. Hari igihe amaraso asa nagiye guhagarara. Urumva si uko nari umunyamurenge gusa, ariko nari n'umuyobozi muri gouvernement warurangije mission yo gucura abantu. Mu kanya gato nari nahamagawe n'umuvandimwe Munyamahoro Banoge, sinzi ko araha, tugira umwanya duhe tuganira.
noneho baza kwegera abantu batuye Bujumbura, baza kwegera neza aho abantu babe bahira. Nje ubwanje ni umudimu wo kumva amajwi y'abana bahaye bashya bamiriza n'abantu bakuru. Narabitegereye ku telefone, n'ubu byanze kumva mu matwi. Banoge twari twariganye Minembwe, nibiki ati abantu bashize ibintu bimeze nabi cyane. Sinababesha ngo twasuye kuryama. Mu gitondo kare tuzinduka i Bujumbura, twakirwa n'abayobozi baho, bituma tuja mu nkambi directement. Twavuye muri aeroport yo mu nkambi, tugeze mu nkambi n'agahuma munwa pe sanga abantu bashiririye. Si ugusha gusa, ni ugushirira. Hari abantu bamwe namenye, bamwe twari kumwe la veille, ni kuri umuntu asha agapfa ariko agasigeza agace kamwe umumenyeraho. Nk'abanoge plutôt pas banoge bigugi. Ngo ntera intambwe mbona mukuru wacu umwe Pasteur Ndereya Ndakanirwa banamuvuze hano. Aho hari abantu nari nzi muri Byura n'ahantu nagendere cyane, baminyati bagasungunu bavugaga. Isi isa n'icuza umwijima, tubura uko tugira, turashoberwa. J'ai réalisé l'impuissance de l'homme. Waba uzamutse ufite ubushobozi, waba wegeranye n'abantu muvukana, kuko tuvukana twese, ariko ukagera ahantu mu buzima ureba ko umuntu ntawe, nta mbaraga afite, umuntu ntawubaho, kuko yabagaho ibyo ntibiba byarabaye. Soit twari kubibuza, soit twari kubazura, ariko turababura. Baba amakara, baba umuyonga, baba ibiti, duhaye tubabona. Dutera none tuti ishano rirabaye, ishano rirabaye. Ndibuka twagiye mu bitaro tuzunguruka, ibyo bitaro bavugaga harimo abana wenda, ariko hari abakuru bo kwibuka ko nabageze. Bitaro bya Prince Jean Charles, ariko ni dispensaire yari haruguru, hari hanateye n'ubwoba, hari mu bantu barebaga abantu nabi. Nageze mu bitaro mbona akana k'amezi 3 kacitse ukuboko, batemye n'umupanga, yari afite agace ku kuboko. Ndashakisha n'ubu uwo mwana ahwaba ngo nzamuvugishe cyangwa mugereho cyangwa se mukomeze. Karakana gato cyane, bebe w'amazi ni ku muntu yabivuga. Icyasigaye kwabaye kugira umupango wo guhamba abantu no kubaseza, kubashingura. Muribuka niyo maserike bahoze berekana hariya. Perezida w'u Burundi yari ahari, twari duhari, abantu badusanganye bava Kinshasa, bene wacu, ariko n'abantu ba guverinoma bandi. U Rwanda rwohereje Minisitiri w'Interieur n'abandi. Havugwa amadisikuru akomeye. Imwe nibuka nuko uwari representante w'u Burundi, umugore w'umuzungukazi wa Nations Unies, wa representant wa secrétaire des Nations Unies, effectivement kuko mwabivuze, yavuze yihanukira kuko ntibishoboka ngo hazabe impunité, bagomba guhana abo bantu. Avuga ibintu bikomeye cyane. Natwe twese twari tuzi ngo niyo tubuza abantu, ariko ubutabera buraza bukurikira nécessairement n'ubushobozi twari dufite. Umugore naje guhura nawe mu masansere hano New York,
hashize iminsi wari representant special wa secrétaire général wa Nations Unies ico gihe wa Kofi Annan mpura nawe turanamenyana turaramukanya naringiye muri ibyo bya lobbying nyine by'amadoshe kaya ariko ndibwira ko kuva i Burundi kugeza uwo munsi yambonye agombe kuba atarongeye kwibuka na kiriya kibazo kuko umuntu umwe yabivuze isi muzamubona ntigira imbabazi pe tutirwanyeho ngo dukore igishoboka cyose kizima isi ntigira imbabazi yabareka mukagenda muhonongera umwe kugeza murangiye bikavuga ngo iki gihugu hari ahantu higeze ku bwoko bumwe bwari buteye gutya ariko bwarashize yego kabakristo ntitwibagiwe ko Imana ari zitanga ubuzima ariko hari uruhare rwacu nk'abantu tutagomba kuneglije tutarukoze hari igihe twakwibagira ariko kubera yuko turi conscient turukora bizatungana noneho iyo sene yo mu Gatumba twapfushije ababyeyi baba abana bacu bavugaga bavuze amagambo akomeye cyane yo ku mutima Imana ibahumurize mwebwe ndaco canzanye ariko ihumurize n'abandi batavuze muze mwicara mwibwire ngo niyo mwahuye n'ibintu bingana kuriye ariko mufite ubwoko mukomokamo bubakunda n'abatazobageraho yewe n'abatazabaho kuboko umunsi umwe ariko muzemenya ngo Imana yabahaye ubwoko bubakunda bubitaho buzabarwanaho mu gihe gishoboka n'igihe kidashoboka muhumurike kubimenya timukaze mwikanga ngo mwikandagire ariko muzemenya kuko hari abantu babafite ku mutima ibyo bibakomeze rwose ibya justice twagerageje kubikurikirana n'abacu duturanye Kinshasa je ndibuka jenyine mbwira aba procureur babiri ndibwira ko uyu hari n'uwa gatatu mu biro baje Kinshasa Gareton wa mbere n'uriya mudamu muri Gambi wakurikiye tubingingiriza kuvuga ngo dore bari abantu mu gupfa hariya bapfuye bari mu nkambi ya HCR protection yabo yari Nations Unies alors mwebwe muri Cour pénale internationale yo guca imanza muri Cour ya Nations Unies ni mufatike ikibazo ni mugikurikirana tako tutagize uwa mbere akaza sinarimwe si kabiri imanda igashira akagenda n'uwa kabiri nuko hari naho twigeze no guhura mu rugenzi ukuye kuzi Kinshasa byagezeho tugera mu Burundi tugira plainte irakurikiranwa muri parquet y'u Burundi parquet général de la République contre Rwasa na Pasteur Habima idosiye irafungurwa dufata avoka ico gihagize iminsi myinshi hanyuma handikwa manda d'amener yo kuzana Rwasa byarabaye baragenda bagiye kumufata ngo bashike Rwasa abayamenya makuru aracika ava mu nzu iwe arahunga yagize iminsi atari ariko kubera ibibazo bya politique yaje kugaruka bamuremera immunité kudakorwaho aje muri parlement ibintu birakomera kubera yuko hari inyungu za politique bari bamukeneyemo bituma adafungwa kugeza uyu munsi ariko ubutegetsi buzabihinduka twizere ko umunsi umwe u Burundi n'aya ma plainte yabaye renouvelé buzamufata
ari we ari Habimana, ariko n'ahandi henshi iwacu muri Kongo. Muri Kongo twarabigerageje cyane. Urumva abantu bagiye gutera bari bavuye muri Plaine de la Ruzizi, bari bavuye muri Kongo. Yego bari benshi n'abarundi n'interahamwe, ariko niho bari bavuye. Kubera nanone inyungu za politike byatumye bitaba kugeza uyu munsi. Urumva twagerageje izo nzira, ariko nshatse gufelicite abacu bakomeje, kuko ibyo narayenganiriye na Innocent bigaragaza neza ko hari icyizere. Birasa n'ibyashibutse, abantu bashobora kwizera ko mu minsi iri imbere bazacirwa imanza. Si abarundi gusa, abantu bose babikoze, ari abakongomani ari abanyarwanda. Ikibazo cy'ubutabera ni ikibazo gitwara iminsi. Muzamubona abayahudi kugeza n'ubu baracagenda bashakisha abantu bicanye les années 40 yabaye jenoside yabo. Donc bakiriho batarapfa, nico bita crime imprescriptible. Bakurikiranwa kugeza bashaje. No kuvuga ngo ubushake ndi buhaguma bizagezaho no mu busaza bwa babikoze bafatwa bagacibwa urubanza. Jenoside ni ikintu gikomeye cyane. Jenoside iyo abantu bayise jenoside ibyabaye mu Gatumba, hari igihe abantu bamwe bazabibwira ngo ko barakabye. Ese iriya nyine ni jenoside? Hapfuye abantu bangahe kuvuga ngo bayite jenoside? Oya, kwita ibintu rero mu Gatumba jenoside ntabwo ari inkabyankuru, baditu. Je nabaye mu bantu banegosiye itrete itegeko ryashinze Cour pénale internationale. Ubwo nari directeur de cabinet ministère ya affaires étrangères. Tumwa Rome, nije wasomye discours mu rwego rw'igihugu, tugenda tugira nitwe twagize definition nari mbari. Iyo ufashe caractéristique y'ibintu byabaye mu Gatumba kimwe ku kindi, usanga byeneje exactement définition ya jenoside. Exactement. Tibisabye umubare w'abantu, ariko l'élément déterminant ni ukuvuga ngo aba bantu si accident bishe, si indwara ibishe, si nkuba ibakubise, ariko habaye umugambi, hacuzwe umugambi wo kubamaraho, pas nécessairement ubwoko bwose, ariko bo kubamaraho kubera yuko ari abantu basa gutya, bameze gutya, bateye gutya. Iyo niyo jenoside. Buriya ababembe bavuze amazina yabo, buriya bwoko tubana nabo barapfuye, ariko gupfa kwabo hariya, kandi turasaba ngo Imana nabibahumurize, byabaye accident. Bariya bishwe na accident, ni kuko babaga ko bari mu modoka bagapfa. Nuko bisanze mu mwanya mubi, ahantu habi, hamwe n'abantu bitwaga babi, nico cyatumye bapfa. Ariko abagiriwe umupango wo kwicwa, wo gushiraho, ni twebwe n'abanyamurenge. Zanibwira ngo iyo bari abantu bakoze biriye, peut-être n'ababatumye kubikora, iyo baje kugira ubushobozi bwo kuva wa munsi ryajoro ngo abanyamurenge bose twese babe bari munsi y'aya mahema ryajoro, bari kubica ntambabaza. Niko bimeze. Iyo bagira ubushobozi ngo wa mujinya bwa burakare, irya intention méchante bakoranye, tiyari yo kugira n'umuntu n'umwe usimbuka. Byarashobokaga ko badukubiye hamwe twese batwica. Ngiyo jenoside. Jenoside igira izina.
buri jenoside igira izina. Jenoside y'aba Armenien muvu kuntu abantu ba Turki bahora barwana no kuvuga ngo bayemere kubera yuko rebo bayikoze, ariko irahaba. Haba jenoside y'abayahudi, hari jenoside y'abatutsi bo mu Rwanda, hariho jenoside y'abanyamurenge bapfire mu Gatumba mu Burundi. Iyo uvuga jenoside uzuyita izina ryayo, tutarageraho muri memoire tuyita izina, suko ari ikintu ciza cyo kuyitirira, ariko no kugira ngo mu gihe cyose tuyise izina kurya yitwa, bidukangure muri conscience zacu. Igituma duhura nkuku bagabo bagore abaturuta abo tungana, barumuna bacu, abana bacu, n'ibintu bibiri. Ni ukugira ngo twibuke, duhore twibuka ibyatubayeho mu mateka yacu, ariko ikindi ni ukugira ngo tuafirme determination yacu yo kutazashira. Sinzi ko dukurikira kimwe ni ukwibuka ibyabaye, uriya mubabaro wa rya joro. Ikindi ni ukugira ngo tuve hano twujuje nibura mu mitima ko biriya bintu bigomba gushiraho, bigomba kuzarangira, tukabaho nk'abandi bantu. Utagenda muri bus cyangwa mu muhanda uzi ngo wenda uyu munsi barangica papaske nakoze iki niki icyaha, ariko kubera yuko bahaye bambona ukonse. Iyo volonté, ubwo bushake, iyo determination ni ikintu tugomba kwigisha n'abana bacu n'abuzukuru bacu igihe cyose. Ikibazo nuko biriya bintu byabaye mu Gatumba, twavuze kuko hari abapfuye mbere yaho, twavuze kuko hari abapfuriye munsi, ariko hari n'ikindi giteye ubwoba noneho, ni notion ya génocide continuelle ikomeza. Umuntu yakwihangana akabati iyaba nibura byaragarukiye aho ngaho, twari kubijere gutyo muri ubwo buryo. Ikibazo dufite nuko ubwicanyi bugana uko dusa, nuko twavutse, nuko twaremwe, bukomeje. Yewe wenda nibyo ntabasuye kwica abantu bangana kuriya guza uyu munsi kandi ntibikongere kuba, ariko abantu bagenda bapfa umwe bazira uko baremwe. Reba impfu zimwe zibabaje, ku rupfu rwa Major Kamizo uvifizi, ni umusirikare ahereje umukuru wiwe ugiye kwivuza Buvira, bari mu modoka n'abandi basirikare, bageze mu Rweba bamuvanyemo, imodoka irakomeje yababo, imodoka irakomeje Buvira, bamutayaho, baramufashe, bamuteye amabuye, baramutwitse, baramuriye, isi ibona ku mugaragaro. Ariko kugeza n'uyu munsi nta enquête yabaye, nta rubanza rwabaye. Ibyo bintu babikorera umuntu batamwise inyamaswa, batamufashe nkaho ari suzome, igice cy'umuntu. Kabiri keza cyangwa se kabiri kabi, habaye ikalima muri Maniema, aho hambere ni muri Sud Kivu iwacu. Umuntu witwa Ntayoberwa, umusore mwiza w'umucuruzi, baramufashe ku mugaragaro muri centre ville, hafi parti politique, ibiro byari bihari. Baramufashe rya joro, sinasinziriye kuko abandi bari kumwe bari bahunze baja mu bihuru, bita mu bihuru. Noneho barampamagara
bari banatatanye gerageza gushaka guverineri w'Imandima yaragenda ijoro ryose kuko ubwo bwari kuvuga ngo nabo mu gitondo niba bafata barabakora bya bindi. Wa musore umeze kurya baramutwika nabi cyane, ndetse mu buryo bataye intumbaho. Umunsi ukurikira nibwo baje kumutwika mu bintu bimeze nabi. Aho ni Imandima kandi Kivu ni iwacu, navuze Sud Kivu. uwo bakora ibyo iminsi mike babikorera Tayoberwa, bamaze kubikora Kamizobe. Burya bahoze babikorera ni njyewe nawe bahoze babikorera, kuko iyo nja kuba ari njuhari cyangwa wowe uri muri sale ni kurya baragutwitse bakagutera amabuye bakakurya. Hari ikintu Bibiliya yita Sainte Colère, umujinya wera. Hari igihe tugomba kugira uburakari bwera vis-à-vis kibi gisa n'ico kabisa, titugire compromission iyo ari yo yose, kuko survie y'ubwoko iri aho ngaho. Kabiri kandi haje kuza Lieutenant Kabongo noneho Igoma muri Nord Kivu, avuye kuri Etat Major atahutse, ageze muri quartier ye bamuzi ngo batangire kumwamiriza no kumujujubya no kumufata. Umushefu w'ikartera we atariko uyu muhungu sumwa na Munyamurenge ntimumuzi ko duturanye hano. Barabihinyura, baramufata, bamutera amabuye, baramutwika. Ibyo ni ibintu biteye ubwoba cyane. Babivuze abavuze mbere kuva 2017 kugeza uyu munsi twahuye n'ibibazo bidasanzwe muri kiriya gihugu. Hari igihe ndondogora nimubona ntinze muze mu nyaka mikoro nta kibazo, ndababarira rwose cyangwa se mumbabarire. Noneho habaye abantu bagiye inama baravuga ngo ni nkaho bavuze ngo kwica umwe ntaco bimaze, noneho reka dukore iyi plan tubarandure. Barayuzuza bayishira mu bikorwa. Effectivement hazi ibitero, harimo kwica kuko hari abapfuye, ariko harimo n'ikindi gisumba niko umuntu yavuga, kuko mupfusha abantu bamwe mugasigara mu gihugu biracari ko bifite gisobanuro, mwakibyariramwe abandi kagomba kubicanya, ariko babaranduye bakabavana mu gihugu. C'est fini, c'est fini. Batanze statistique abantu bapfuye, inka zanyazwe. Mutabizi kiriya gice cy'iwacu kuva mu Rurambo kugeza za Rogezi gutyo narenga iyo basuhuriraga ziriya nka za hariya, umubare w'inka wa hariya muri Kongo yose mu baturage nitwe twari dufite inka nyinshi ku bandi bantu bose. Handi wasanga umuntu ufite ferme inka 10,000 abatunzi b'amaferme, ariko kubwoko n'ubundi nitwe twari dufite inka kurusha abandi bose. Bazimaraho, batwika amazu, batwika ibitaro, batwika amakanisa, batwika imirima. Icyare gisikiye niki? Ese Umunyamurenge bamutwaye inka ze, bagatwika imirima, bagatwika amashuri y'abana n'ibitaro, yagira gute? Bari bazi ngo nécessairement baraturandura tubane hari. Byaranabaye mu buryo abantu basiye hari ya ruguru, afite ni mu Rurambo, ni mu Mikenke, ni mu Minembwe, dore ko Mibunda yose yasenyutse, no mu Bibogobogo. Abantu bake cyane. On estime ku 10% cyangwa 15% z'abantu basigaye hari. Timwumva ko bari bagiye kubigeraho. Ariko Imana dusenga, Imana muza musenga, n'akazi kaba kakozwe,
irafasha hasigara rest ya mbuto mwavugaga pasiteri yayivuze hasigara rest agace incike abandi bari Burundi mu nkambi abandi bari mu Rwanda abandi bari muri Uganda abandi bari muri Kenya abandi muri Tanzania i Buraya hano Canada na handi ibihugu byose turabishimiye rwose kuko byakingwa imiryango yabo kuma kutwakira kugeza uyu munsi habaye abantu batanze amaraso yabo baravuga ati uko biri kose nanone ntacu duhe dukiza aho kuvuga ngo bazababaza ngo abantu babagaha basaga gute reka twebwe twitange nimba ari ugupfa dupfe baranapfa ibyo bintu ni ibintu byo kuzirikana twagira kubushanya kundi ariko ikintu cyose cyatugiriye akamaro kuba tukiri muri kiriya gihugu ni ikintu cyo kuzirikana icyo mwakoze Mahoro Peace Association wadukuye mu isoni kuko kugira kapasite yo kumobilize abanyamurenge bari muri Amerika yego n'ahandi bagiye bakora ariko muri imfura mu bakora kugira ngo bari abantu babone ico barya babone ico bambara babone imiti bavuza abantu basigaye mu gihugu ikintu gikomeye cyane gikomeye pe byari byiza n'ibirya bya Yosefu byo kuvuga ngo mwe mwaraje ino niyo bitumvikanaga ni nka kuvuga ngo mu yisi hekera kiwacu bagazavuga kera ariko byari byiza ko muba muhari kugira ngo bari abantu bavuye bo mu turambo kugeza plutôt mu rurambo n'igihe bari muri plaine abantu bamwe bake bo kunondo zibuvira abantu bo mikenke bo mu minembwe bo mu bibogobogo babone ico barya babone ihuzu babone imiti Imana itazikirarirwa izahora ibibukira ivyo bintu n'umuntu wese watanze urufaranga rwiwe wenda arira ati bankutuyeho ni kuwacu bavugaga urufaranga nari nsigaranye umenye kuko wakontribuye kugira ngo abantu bagume babe muri kiriya gihugu tugume tucitirirwe n'amahanga amenye ko tutashizeho iriya niyo adresse yacu twese ngiri adresse yacu twese byo mwakoze ni byiza cyane kandi muzakomeze timugacobore rwose madame presidente ntiyaje ariko vice president umukominiki iryo shimwe hamwe n'abanyu mwese mu mahita yose ibintu muza mukora ni ibintu by'indashikirwa ni ibintu extraordinaire tubifata ku mutima tukabitekerezaho tukabitindaho tukabiganira tukavuga ngo Imana iri muri bari abantu si bonyine babikora irindi jambo rikurikira nuko iwacu hariya abakoze biriya ari ba mayimayi none ubu ba mayimayi bashizwe kwibera ni nkaho bahaye babagororera bakavuga ati ariko ibintu mwakoze bishobora kuba ari byiza cyane reka noneho mukorane n'ingabo z'igihugu ibintu bitumvikana rwose bitari byiza bibi byo gukundana n'iyi minsi mwumvise ko hari inama zabaye ibarakani buvira bigeraho hari umupango wo kumaririza abantu ibyo nabyo tugomba guhangana nabyo tukarwana nabyo kugeza bitabaye bikadusigaho bigatusigira kiriya gihugu makuru igihe cyanone hari igihe umuntu urino ayamenya mbere y'abantu baririye kubera amarezo sosiyo ntawavuga ngo ndababwira amakuru ya Mpuruyaha n'ibindi ariko iyo mbitekerejeho nuko ndi hano hamwe namwe nibuka amagambo y'umugabo witwa Nehemiya
Hanani bavukanaga ni nk'uku naje yamubwiye amakuru ateye ubwoba. Hanani yari kumwe n'abandi bazanye azatse amakuru ni gute iriya bimeze gute iwacu exactement nk'uko bamubwira amakuru yuko inkike z'i Yerusalemu zasenyutse. Iyo ni security. Bari bashatse ngo ati nta mutekano ukiha. Effectivement nta mutekano ukirari. Bati koma uko niko bimeze. None se abantu bariho gute? Umuntu yatekereza uko baganiriye. Babaga bati no si ibyo gusa. Igihugu kimeze nabi ndetse n'ibituro yaje gukoresha niyo yaragimageze ku mwami. Umwami abonye Asuwerusi abonye ko atameze neza mu maso ko atari ukuhora umeze, aravuga ati nomera neza gute mwami n'ibituro byaba data byabaye profane. Muze mugenda hano umunsi umwe abantu babaza ariko Dr. Kigabo ko atari ukuhora usa niki cyakubayeho. Ube wamubwira ati noreka gusa gutya gute. Bari abantu ba represent biro bya guverineri. Iwacu harasenyutse, iwacu nta mutekano, iwacu abantu bagenda bapfa, abasaza d'épuisement kuko imbaraga zamushiranye yihuta yirukanga ku musozi. Ndangiza iyo chapitre y'ibintu bihari ubu. Icyo Nehemiya yakoze igihe yabonye izandiko akagenda aganiriye abandi bagabo amakuru, amajisitara yasanze n'abandi icyo bamwikirijeho bavuga baravuze ngo levons-nous et bâtissons, nimuhaguruke twubake. Amen. Nimuhaguruke twubake, levons-nous et bâtissons. Barahaguruka mu minsi 52 buzuza inkike babake mu kibazo cya security. Haza kuvuka ibindi bibazo agenda bikemura droit de l'homme, les droits sociaux, abantu barenganya abandi, abantu batanga ifaranga bakabaza intérêt cyangwa se inyungu zikabije, ibintu bibiri itembera. Arabikemura, arabafasha kubikemura kugeza igihe umugabo yaje kugarukana no bwa kabiri aba guverineri Yerusalemu. Niko byagenze. Ni mwebwe mbaye muri ba Nehemiya abantu hano muri hashobora kuvukamo umuntu uzaba guverineri w'i Yerusalemu ndetse n'umusumba kubera ishaka mukomeje kugaragaza, ariko nimukomeza kurigaragaza kuko haba ba Sanbalati bakaza bakabatera batariko ibyo bintu mwaye mukora ngo mahoro ngo fondation ni biki murimo. Imbwebwe nisimbira kuri ibyo bikorwa byanyu bizasenyuka bizibagirana. Mubizi se ba Sanbalati ba Tobica aba Gershom umwara muze mukora mwibuka inkike z'i Yerusalemu, mukore ikintu cyose kije kizima ciza, ariko nimwibwira ngo muzuzuza kimwe na ba Sanbalati. Effectivement abayuda bageze barabati turarushe n'amaboko yacu aratendebukiwe. Ibo bari mu bana b'Israeli, ntabwo bari abamonite n'abandi. Non, c'était parmi eux. Mana idufashe kugira ngo dukomeze iryo shaka. Igihe kiri imbere kizaza. Natangajwe no kumva bukeya mu byo mwagezeho
baresikape mu Gatumba, kuko uyu munsi ni uwanyu bwite, ni uwacu twese, ariko ni uwanyu bwite. Kubona ba bantu nasanze mu bitaro bihebye, ndibwira ko hari n'umugore umwe effectivement yaba ari uwo wari ufite ikibazo cy'ukuguru. Kubona wa munsi w'umujima mwarawuvuyemo mugakora ibintu by'igitangaza, mugashobora kwiga amashuri, mugashobora gushaka, mugashobora gushaka mutirevolte. Hari abandi bantu bazahura n'ibibazo bakirevolte, bakaba bavuga ngo Imana ntihaba, cyangwa nka Mukayo bakaba bati dutuka Imana. Ariko kubona mwaragize ubwitonzi, Pastor Imana igumugisha, sinarinze amakuru yawe bihagije, ariko watanze ubuhamya bw'itangazo, uri exemple à suivre. Kubona mwarabikoze mugafata diplome niyi, none uyu munsi habaye coincidence turi hano, hari umuntu wawe celebrate kuko yabonye maîtrise. Ko murumva ibyo bintu ari yaza, ntibitweretse n'imbaraga z'Imana, ariko n'ubushobozi no kwihagararaho kw'abantu. Mwakoze ibintu byinshi. Iyo umuntu abarije amateka yayo, banambwiye ko umwe muri mwe yanditswe muri prestigieuse université ya Harvard. Ni igitangaza pe, kuva muri rya joro ry'umwijima wo mu Gatumba ukaja muri Harvard, université ya mbere ku isi. Iyo ni Imana yabikora, ariko ni n'ikitegererezo kuko dufite ivyiringiro twokora n'akazi. Urumva yarakoze, twagera ku bintu bikomeye cyane. Ngiyo mbona histoire ya n'uyu munsi, inspiration mfite nuko mwakora ibintu byinshi. Ino mugende mukomere, ino mugende muzaba abantu bakomeye, muzabe aba engineer bakomeye bayobora ya makampani ari hano ya technology. Umuntu yabitegereza akababonamo abaganga bakomeye, abafarumasi bakomeye, abalawyers bakomeye. Umuntu yabitegereje yababonamo abapasiteri n'abakozi b'Imana bakomeye. Biza bisabyo nk'impano twahawe, ndagira ngo kurusha abandi ni umuntu yakwipendekeza. Mugende muzaba abagabo bo guca imanza muri iki gihugu. Hano higeze kuba umuntu ukomeye, Marshall niko yitwa, niyo mujije wa mbere w'umwirabura muri Cour suprême des États-Unis. Yarapfuye ntakiriho, ariko usomye amateka yiwe witonze bivugwa kuko ni mu bisekuruza bye bavuye muri Congo igihe cya esclavage. Bizavugwe mu myaka iri imbere imirongo ko muri ba bantu bavuye mu Gatumba n'ababanyamurenge bo muri diaspora kimwe n'abanemi havuyemo abantu bakomeye cyane. Dufite Kamara uyu munsi mu myaka 50 uzabwo Kamara, myaka 10 uvuga uti ndarwanira meri hano, mukomere rwose. Ariko nidukomera ukungana gute, dore ko Phoenix muzwiho ni ville ya gatanu muri iki gihugu, ariko muzwiho nk'icommunauté irimo abahommes d'affaires baje bahagaze neza. Uzacuruze gira ibintu byiza byinshi, me nitwibagirwa hari iwacu gakondo niko umuntu yayita, tuzibagirana. Nshatse kubakangurira ku bintu bibiri ndangiza cyangwa se bitatu. Ikintu cya mbere ni vision igomba kuba intact iwacu.
vision idatokoye yo kumenya ngo ndi hano yego nabonye ubwenegihugu cyangwa ko ndashakisha impapuro ariko hano si mon pays d'origine. Ntabwo bizakunda. Pays d'origine yawe ni Congo, pays d'origine yawe niriya mu misozi wacu kuva mu Rurambo kugeza Minembwe no hirya yaho mu Bibogobogo n'ahandi na za Mibunda zose. Hari ibintu byinshi nitugumana iyo conscience tuzageraho. Kiriya gihugu ntitugomba kugita. Tugomba gufatikanya muri vision yo kuvuga ngo hari umunsi umwe hazaba imihanda, hari umunsi umwe hazaba amazu, hari umunsi umwe hazaba ibitaro byiza. Uruhare rwanje nuruhe icyo gihe bazavuga ko nabikoze mwiki. C'est extrêmement important. Iyo umuntu yagize vision azabona ibintu biri kure akabyiyegereza akabivana muri teori akabishira mu bikorwa n'ama projet n'ibitekerezo. Yego ko muravuga bati uriya mugabo biriya bintu yavuga bizoba ryari bishoboka gute. Vision izisa no kwizera kuba Kristo niko bimeze. Mugire vision nziza yuzuye ivuga ngo igihe kimwe hari kibazo cy'umutekano kirangira tuzoinvestire hari uzurya bike usiga ibindi byo kuinvestire. Wigeze gutangira stade kuri Gitavi Nespa ya Kabumbu y'abasore. Ndibwira ko ndavuga Dr. Kigabo iyo hataje ku mutekano muke biba byarakomeje ariko n'ahandi nuko kiriya gihugu cyose uzugira amareve sivuga ngo nukurota kwa kurota nukurota uhagaze nukurota uhayureba abandi. Ejo bundi nasomye ko muri Ethiopie 2023 aba Ethiopie bohereje 6 milliards de dollars za diaspora zivuye hano muri Amerika gusa. Donc hari ukwiorganize, hari ibyo tuzikorera abandi batazadukorera, hari ibyo leta izakora, ibyo nibyo encore kandi turindi bya leta hari igihe igihugu kitazakira. Ariko nidufatikanya tugakora ibintu muri programmation mu bwitonzi tureba kure tugumanya iyo vision nukuri hariya hazasa na paradigme yaduhaye. Uziko iri ari tourisme naturel. Hari abantu hano batazirwa kumurumva ibyo mbaye mvuga abantu batoya ibonye imisozi y'iwacu ni ngirya y'umugenzi ni imisozi y'igikundiro n'umugenzi uyigezeho tugeze muri campagne muri 2006 abantu twari kumwe abanyamahanga bundi bwoko baravuga ariko iyi misozi yanyu mwebwe mwayiteyeho pelouse yose kumurumva na babonaga ari jardin. Icyo gihugu mwogita icyo gihugu mwogisuzugura ngo ni ibintu jiriya byo muri ibyo bintu papa uzuvuga ni ibiki. Ni igihugu cy'inzuzi cy'imirambo, igihugu cyiza cyane, si igihugu cyo kureka cyo guta cyo kwibagirwa. Abantu ba mbere baragipfiriye, hari abahe bagipfira n'ubu yaba kitagiraga agaciro amaraso ntabameneka abantu bagipfira. Nicyo gituma natwe turino tugomba kugumana izo nzozi tukanazipanga kugeza igihe zizuzurira. Inzozi ndi zihagije, inzozi zirazuzura uko zaherekejwe n'umuco, les valeurs, umuco, imico y'abantu. Ubwoko bwose bugira identité yabo. Birabyo kuturwanya ibintu by'ubwenegihugu n'intambara zarwanywe mu buryo bumwe n'ubundi ziratsindwa mu by'amategeko, niyo hasigaye ibintu nyine by'amasura gusa. Ariko tawahinduye constitution, tawahinduye itegeko ry'ubwenegihugu. Cyo gituma n'ubu abantu bitoza, dufite ministre muri gouvernement ariko yaritoje ejo bundi, nta muntu wavuze ngo ufite nationalité duteze. Oya,
Alexis Gisaro baramutoye kuko bari batoye Moise mbere batavuze ngo nationalité douteuse. Nigeze kwitoza kuyobora igihugu nta wavuze ngo suko nari nzi ko bantora nécessairement, ariko ko aruvuga ngo reka duhangane n'iki kibazo naco turebe nimba hari umuntu waza akavuga ngo turi mwene gihugu, urwo rubanza turuburanira aho ngaho mukiviga rutahabaye tirukibaye. Ariko haracyari ibibazo by'isura kandi ni kwimana tureme ntituzibagisha ntituzihindura, bazotwemera tubane mu mahoro. Les valeurs, umuco wa mbere ni unité n'ubumwe. Turi muri crise ya unité kandi birababaje. Ubarebye murashamaje rwose, ariko urebye kandi mu bundi buryo communauté yacu usanga hari ibibazo by'ubumwe, hari n'ibibazo by'ukuri cyangwa se by'ikinyoma, hari ibibazo byo kutababarira, hari ibibazo byo kutemerana, hari ibibazo bituma abantu bahuye n'ikibazo cyo mu gatumba, ubwoko bwawe n'ikibazo cyo mu gatumba batakagize bene ivyo bibazo. Kuko iyo minorité persécutée katwe yagumye gutura mu ma division ni prestige suicidaire, ni ngo kuvuga ngo noneho ni mwebwe mugiye kwica mwenyine sa abandi bazabica. Arya macakubiri azagenda kabakoraho mukarenganaho mukaba bamwe bo kwica n'abandi cyangwa bakabarega bikaba bibi. Ni shano minorité byakabaye benda mu bwoko bunini cyangwa butagira ibibazo. Tugende twese naje birandeba twige kugira unité, ubumwe no kubabarira no kwihanganirana. Tituzavuga rumwe, tituzatekereza kumwe, tituzakora kumwe buri gihe tibishoboka. Ariko kubera ko dufite ipfundo ahantu tuzi ngo faiblesse yacu niyi, reka faiblesse yacu ibe force yacu. Navuga indi mico myinshi ariko ndabona abantu batangiye kuruha. Reka mvuge ngo muri minorité za Congo byanavuzwe hari abantu basufrire kurusha abandi, bitwebwe abanyamurenge muri rusange n'abatutsi hamwe na bene wacu muri Nord Kivu. Twujuje abantu mu ma prison mutomenye uko bangana. Ndagira ngo ejo cyangwa ejo bundi mpayenza cyangwa ngeze hano bavuze ko bafunze abantu Bunia bazizikisi uko basa. Abatutsi muri Nord Kivu niko bameze. Dufite abasore baboshwe bitirirwa amazina ngo muri aba ngaba turabafunze, n'abamwe badafite isano n'ibyo bintu. Abantu bababaje cyane bafunzwe nabi. Hari umusore uheruka gupfa apfira muri prison kubera ibyo bintu. Abantu bababaje cyangwa se mwika itangaje ni umuntu witwa Dr Lazare Sebitereko. Ni professeur wa université, ni fondateur wa université Ebenezer Umirembwe. Agize umwaka n'amezi abiri atarajanwa imbere y'umucamanza. Hari undi musore Mugabe yacira urubanza mu nkiko za gisirikare abumwere. Umunsi agiye gusohoka kubera yuko ni minsi ya appel y'urubanza kujurira yari yarenze baramufata bamusubizamo. N'ubu ibintu bibabaje cyane. Rero umuco navugaga ni umuco udufasha gukemura ibyo bibazo bihari.
no kwitegura n'ibindi biri imbere byo guhangana nabyo. Ni bwa bumwe, ni kwa kubabarana, ni kwa kwihanganirana. Hari abandi nk'abahema nabo bameze nkatwe, ariko noneho hari abandi muri Bandundu abayaka hafi y'Kinshasa nabo ko barazira ubukeha bwabo cyangwa se uko bateye, ni ba minority. Ndangiza reka basabe ibintu nga bitatu. Fondation y'abantu bapfiriye mu Gatumba. Hari ibintu twafatikanyaho, hari n'ibyo mwakora. Ijambo rya mbere Innocent yarivuze ni ugukora mu buryo haba mu gihe cyacu haba no mu gihe kitari cyacu cya nyuma. Iriya mibiri n'ariya magufwa tibigahera i Burundi. Ni nka alliance twogira isezerano ngo muri 20e anniversaire uyu munsi hano Phoenix ni nkaho ari icyemezo gifashwe cyo guharanira igihe cyose tuzaba turiho n'igihe tutazaba kiriho bazaba ariho kuzana ariya magufwa iriya mibiri no kuyajana muri Kongo, haba ari mu Rurambo, haba ari mu Ndondo zo hagati, haba ari mu Minembwe, haba ari mu Bogobogo, ariko hazashingwe memorial. Kuko nabisobanuriye iriya ni date ikubiye mu izindi date tuzatwibuka abantu bose. Mu biharanire dutangire kubishakisha. Abayobozi bahari b'i Burundi babyemera, abo muri Kongo ntibabyemere, abo muri Kongo babyemera, i Burundi babyemera, ariko bizageraho bose babyemera. Ico kintu kizahorahoza aba bana, aba babyeyi kuri uyu munsi bazamenye ngo ababyeyi bacu tibashinguwe mu mahanga ngo bibagirane, kuko histoire zigenda ihinduka. Nimba ari iwacu hazaguma kuba iwacu. Ijambo rya kabiri, natekereje ko organisation yanyu Fondation Gatumba muri neutre no kuvuga ngo ntimufite aho mubogamiye. Nta wabashinja ngo hari ahantu mubogamiye, ariko kandi mufite vocation ya survie y'ubwoko. Muri message niyo mutavuga uwe nawe ahita yumva kuko tugomba kubaho. Hari uburyo twakemura ibibazo yimwe nk'ibije amacakubiri navugaga, ariko none hari mwebwe muhamagaje inama tuzabitaba. Inama ihamagajwe na Fondation Gatumba, organisation neutre idafite ibogamiye, organisation ifite vocation yo kurwanira survie y'umunyamurenge. Muzarebe ukuntu mwatumiza inama nk'iyo, amaze tuzayitabe. Phoenix nabonye ahantu heza, mwatugariye byaba byiza, ariko mutuwe n'undi muhana nta kibazo. Abari mu muyobora iyo nama kugira ngo twivanemo amakoti y'ico turico naho tubogamiye wenda muri politiki cyangwa muri société civile, nuko abantu batubona tubyivanemo, tuze twicare mu kirambi cy'abantu bararirijwe, cy'abantu bishwe, ariko cy'abantu bagomba kubaho. Imikora bizadufasha cyane, kandi ibwira ko abantu benshi bazabyitabira bakabyumva, bavuye hose, amadelegation bo bari bake cyangwa ari benshi. Ijambo rya gatatu nanone mbasaba, hari ikintu bita think tank, ni muyikireye na n'iki kigega cy'ibitekerezo, un centre de réflexion, un institut de réflexion. Itangira ari ntoya, mugire bibliothèque irimo ibitabo sinzi 10, 20, 100, ariko abashershere bacu abanyabwenge n'abandi batari abacu
baze bakontribuye gupubliye hejuru ya histoire y'ubwoko bw'Abanyamulenge, amateka yacu, ariko hejuru kandi y'ibibazo bihari ubu na prevention hejuru y'ibizaza. Ibyo bintu bizabifasha. Bavuze kuko n'ubu turi mu kaga, hari representant spécial umudamu wa Secrétaire Général wa Nations Unies yavuze kuko Abanyamulenge font face kuri épuration ethnique. Niwe representant Secrétaire Général muri Congo wa Nations Unies yavuze kuko na épuration ethnique n'abantu iriske yo guhanagurwa. Yarabivuze ubuvuga. Umujyanama ni mu Kenya, umudamu wa Secrétaire Général wa Nations Unies ushinzwe prevention ya genocide, yavuze ko hari risque ya genocide kuri twe. Byo ni ibintu bikomeye cyane. Rero hari centre y'ibitekerezo, ipublie, inform, monitoring, communique, ariko mukuri izagira credibility kandi izakimura ibibazo byinshi. Twizere ko guverinoma ya Congo ihagurukira kiriya kibazo. Iriya chapitre y'umuntu uri Buvira nibara ko wavuga ngo yatumwe na leta kuja guhuza ba mayimayi basenye hariya, noneho ngo bagende bamarire ko yatumwe na leta, ni ikibazo tugomba guhagurukira n'imbaraga zose tukimenyesha amahanga ariko n'abayobozi ba Kongo kugira ngo ari amadiskuru ya hene yose yavuzwe akivugwa mu marezo sosiyo n'ahandi, umuntu aje kuri televiziyo akumva ko bene wacu bo mu ngabo bari mu ngabo za leta ari ba infiltré bigafatwa gutyo. Ndibwira ko nitubihagurukira iri naryo riraca, tugira iminsi myiza. Muhumure, turi kumwe. Yavuze ijambo ari njura ariko ni mu ijwi rya bene wacu bari mu gihugu bose ko twabivuga. Mukomere, ababyeyi baraha, mwahuye n'ibikomeye, mugenda n'intimba, muhumure. Abasore muhumure, abagabo barwanya intambara zikomeye muhumure. Ibyatambutse byaratambutse, ibihari none ntibikabe kibyabayeho, ariko bizabe ejo, bizabe zanzuzi, bizabe byiza kuruta ibyo twigeze dutekereza byose gihe cyose. Imana ibamugisha. Not so easy to summarize a 45-minute speech, but I will be very quick. He started by giving a historical background of the Banyamulenge people in the Congo, starting centuries before the country was colonized, how the Banyamulenge lived